Yes, mwongeye kwirirwa bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese mugira ibihe byiza bakunzi bacu. Twongeye kubasuhuza kandi umwami Yesu akomeza abane namwe mwese bitewe n'aho muherereye hatandukanye. Amakuru y'ukuri y'impamu tugiye kubagezaho uyu mugoroba ndetse y'ibyishimo n'umunezero udasanzwe. Reka tuba tubinga abantu gukora subscribe kuri Kayangana TV ndetse na share na comment. Tuba tubana buri munsi ntiwibagiwe gukanda aho hepfo kuri subscribe. Yes, amakuru y'impamu y'umugoroba wo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Amakuru y'ukuri nuko Prince ubu nyine yose yabaye itombe. Ibyo ni ibintu dushimira Imana ndetse n'imbaraga Imana ikomeje gutiza intare ziri hariya ndetse n'amadubu ari hariya ariko akoreshwa n'imbaraga z'amasezerano y'Imana. Mu by'ukuri aya ni amakuru y'impamu atariho ivumbi, nuko Prince ubu nyine yose yabaye tombe. Amakuru ahari nuko Prince habaye uyu munsi wa none hafatiwe abacancuro ndetse bamanika amaboko, mubibona ku mashusho, bamanitse amaboko bavuga ati mu by'ukuri mutubabarire ahangaha ntabwo biri buze kutworohera. Nyuma yaho bamaze kumanika amaboko, indege iraza ikomeza kubaride umusozi, namwe ko muribona ku mashusho ya ndege. Umwana wavuze ko bitazakunda ko agasuzuguro gakomeza kuboneka imurenge arayatsa arayitwika. Iyo murayibona ku mashusho ikaba nayo iri hasi uyu mugoroba. Ni ukuvuga ngo Prince ubwayo yabaye tombe yose uko yakabaye. Umwanzi yakubiswe mu masaha ya saa sita ndetse na saa saba saa munane. Prince yari imaze kuba libere yose uko ingana. Ubu mugoroba tuha amakuru y'impamu nuko Prince yabaye libere. Uretse andi makuru bavuga hirya no hino, amakuru y'impamu nuko Prince yose yabaye libere. Ubyangu byemere, Prince yose yabaye libere. Wine irimwo intare, irimwo amadubu, irimwo AFC. Aho ngaho ni muri Prince n'ubundi ni mu gace ka Minembwe, kandi si igitangaza bakoze ahubwo nuko basubiye iwacu. Abangaba bashatse kuza kudukura iwacu bano bacancuro, ariko twababwira ngo nimureke. Nta muntu uzuja gukora mu nzuki mu mpako azi ko ari mu zihumbi zimuke. Nyabuna akagara gakomeza gutuma bano bantu, nyabuna leta yako ikomeza gutuma bano bantu, ntabwo mwobishobora n'ukuri. Narababwiye ngo mpora bivuga buri munsi, nta muntu usaga n'utamanyu, tuzopfa ariko akaga nimwe muzokagera kuturusha, nimwe muzogera akaga kanini kuturusha. Ibiko ndabibabwira ndabizi, nimwe muzobera akaga kanini kuturusha. Ni ukuvuga ngo kuva mu Rwisakuku, kuva n'iriya ruguru handi kuba hazi, ukageza kuri Prince ubunyine irimwo amadubu. Ejo nimugoroba bariko bakurikizwa n'amahorokera n'imiravyo n'inkuba, none ubu nyine ni imiyaga gusa. Ayo ni amakuru y'impamu. Prince ubu nyine yabaye tombe yose uko yakabaye. Rero numva ko amakuru ari meza kandi ashimishije mu by'ukuri. Amacancuro bamanitse amaboko, indege zibiri ejo hatwitse zitatu, uyu munsi hatwitswe zibiri. Nubwo umwanzi akomeje kuza kwica abantu, yego karica abantu, yisha abantu, yakoresheje drone, ariko ubu nyine muri izo ntambara ziri ruguru nta bakongomani bakiha barwana, nta katanya mihaye rwana, ntayo baya nabibizi. Nyuma yaho bamaze kumara inka, intambara yabo yararangiye. Ubu nyine ko hararwana abantu batatu, ubu nyine ko hararwana nayabwiye ko hararwana abacancuro, ko hararwana aba Tanzania, ko hararwana abarundi ndetse n'abari abanyamurenge b'Akagara, kuko nibo bantu baba bayobora. Ntago bari abacancuro ntibazi mu Minembwe, ntibazi Prince ko barayoborwa n'abari abanyamurenge bakeneye kunywa amaraso ya bene wabo. Ariko ikiza kimbabaza nuko bari mu gufata abantu bazungu, tubafata bari abanyamurenge. Yabana abanyamurenge bo bafasha mu bana bazungu base babareke. Bano banyamurenge umunsi mwafashwe n'abanyamurenge mwatugara umunsi akara kabe kafashwe, nibwo uzamenya ko mwisi atari wanyu, kandi nibwo uzamenya ko guharara nako atari byiza. Bihahiranda kuko afande yasize bivuze, nibyo biherekeza bano bantu gukomeza kuza kwica abanyamurenge. Ariko uyu munsi Prince habonetse isomo ridasanzwe mu buryo umwanzi yari kuvuga ngo isaha tugeze ni hihe.
aha tugeze muri kino kirere ni ikihe? Ayo ga ni amakuru y'impamu yabaye, aya si ay'abanyamakuru. Ni ukuvuga ngo umwanzi yavuze ati ese kino kirere turimo ni iki? Kandi n'ico yanyuzemo, kandi abanyamulenge babaherekeje bari bagiye kare. Abanyamulenge barabambukije barabazamukana babarenza point zero, ariko mare barabata. Aba ni abacancuro bafashwe. Ikigira kabiri ni ukuvuga ngo izi ndege ejo hatwitswe zitatu, uyu munsi hatwitswe izo ni zitanu. Gisegeti nubwo akomeje kohereza drone, ariko nawe zizoshira ifaranga zawe zizoshira mu kugura drone. Ni ukuvuga ngo bakunzi bacu, ako ni akari kaciye, ayo niyo makuru ariko avuga ubu nyine, nuko point zero yabaye tombe, ayo niyo makuru y'impamu ahari, point zero yabaye tombe. Ubu nyine two turacelebratinga ibintu bivuga ngo point zero tombe, Akagara tombe, Mercenaire tombe, Abarundi tombe, Abatanzania tombe 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 encore. Ayo niyo makuru ahari kuri ubu ngubu, nuko ubu nyine abapfurero ndetse na mayimayi n'abandi bahunze bano karo bafashwe, ndetse n'izi ndege zikaba zatwiswe. Ubu point zero ikaba yabaye tombe. Ni ukuvuga ngo kuri point zero ukaja Uvira ukaja Baraka ni ahantu hadaciye iminsi ingahe. Mwitegure ko Baraka igomba kuba tombe, mwitegure tombe ya Baraka. Abakozi ba Kayangana TV, mwitegure tombe ya Baraka bidatinze, mwitegure tombe ya Baraka. Ibi ngibi Colonel Nanga bivuze, baravuga ngo ntagomba kwihanganira ibino ntambara iri kuba muri buno buryo, kuko hari n'intambara iri kubera muri Nord. Aravuga ngo aho bigeze ntabwo yihanganira, agiye gukora iwe bwakabaga, akora igitangaza. Namwe murabyumva ko atazava hasi ku busa. Umugabo yahagurutse aba arico agiye gukora. Ayo niyo makuru ariko abera mu Minembwe. Muvuze ukuri kashimwe n'abakomeje gusengera akarere, inza mbivuga umunsi ku wundi. Namwe muri abantu b'agaciro badasanzwe, muvuze ukuri aya masengesho yanyu turayazirikana, ni meza, arafasha kandi cyane. Uko niko byifashe hariya ruguru. Mukomeze mushinge ivi hasi, n'ibisigaye izabikora. Nguko uko byifashe, mugire umugoroba mwiza.